G20 summit Russia na Ukraine da landari basi condemn tawbada Landakhre. Russia na Ukraine da missile chamagi Mayada Kapsinduna Landakhre. Hauji Indonesia ge Bali da pangtholiba G20 summit saruk yariba malem ge laibak singna Russia na Ukraine da sathariba lanase condemn tawnabage draft communique ama yanaba purakre. Mifam adu da saruk yariba malem ge laibak ayambana Ukraine da lan sathariba si akanba mawong da condemn tawke amarom da Russia ki troops sing Kherson dage ndokhraba matung ngarang Ukraine ge city sing da missile chamagi Mayada Kapsinduna akanba mawong da Landakhre. Haujik Indonesia ge Bali da sathariba G20 ki summit asida Russia na Ukraine da landasiliba thawong asibu condemn tawnabagi official statement ama thokpa haina Landakhre. G20 ki member ayambana su Ukraine da sathariba lanase akanba mawong da condemn tawkhibaga loinana masina miyoiba khunaida paksan na awa ana nanghalaga nei masigi su mathakta malem gi oina economy growth ta akaiba thoganduna potchai gi mamal tangkhalakpa amade supply tawbagi chenda akaiba thoganba energy amade chinja ki security leraktaba sel thum gi oina tangdu laitaba phibam da akaiba thoganbage khudong chadaba mayok na hangani haire Ukraine da sathariba lanase shanti oina santai naba purakna bohona bada saugatpa utle masida maruina crisis asigi matangda diplomacy amade dialogue sisinaduna santai naba purakpa haibasi yamna maru oi G20 summit ki awang bathakta leriba public servant singnasu draft communique adu yaningba phongdokhe loinana summit asi loisindringai mamangda laibak sing aduge lusingba sing aduna ama toina yanaba puraklagani haibagi thajaba laire marak asida Russia gi maike de gide G20 summit asidage naitom tadanaba yamna kana honakhe adubu Russia ga afaba mari lairiba China amadi India laibak anina Ukraine war da Russia bu yaningdaba utkre India gi Prime Minister Narendra Modi amadi China gi President Xi Jinping na Ukraine da sathariba lan asigi matangda nungnangba phongdokre marak asida US official singnasu Russia bu Ukraine da lan sathariba sigi matangda maral siraduna draft statement adu final oina yanaba puraknabage matangda yamna kana taksinkhre Indonesia na yumbu oiduna pangthokliba G20 ki summit asida Ukraine da sathariba lan asigi matangda su maruwaina khananina badi oikhide maramdi G20 asi security forum ama natte malem gi oina sendon amade pandemic ke awaba leriba si thengnanaba maikai dagi maruwaina pungning sengsinduna khananaina ba honakhe Russia na February thada Ukraine da landasin khraba matung tarakpada G20 ki lusingba singna Indonesia gi Bali da summit pangthoktuna unariba se ahan bamadi oire Russia na de landari ba thawong ase special military operation amani haina phongdok livane adubu Ukraine da sathariba lan asina malem gi oina potchai gi mamal tangkhat anbaga loinena chana thangnaba chinjak amade energy gi security da nungnangba pokhale haibagi wafamsu khananaina kheng China ki President Xi Jinping na pikhiba warol da chana thangnaba chinjak amade energy bu khulai oina sizinnaroidaba nei masigi su mathakta nuclear lan ama thokpagi mayokta mahak lai Russia na Ukraine da sathariba lan asida tactical nuclear weapon sizinagani haibagi akiba piriba nei aikhoina chana thangnaba chinjak amadi energy bu khulai oina sizinaba amade politicalize tawbagi mayokta lai India ki Prime Minister Narendra Modi na haikibada UN na multilateral institution ama oina Ukraine da sathariba lan ase loisina bohonaba ngamdre haibadu khangbagi mathau tangai fadaba laire maram asina G20 da henba pressure piraga Ukraine da sathariba lan ase solution ama puraknaba honabagi tangai fadaba lai haujik Ukraine da sathariba lan ase ceasefire ama thamlaga diplomacy gi weba khuthangda wari sanaraga santainaba honanabagi wafam sumag na taksin kheng Ukraine da ceasefire thamnaba PM Modi na taksin khre haujik ase lan gi matam natte shanti gi matam ne Ukraine da haujik sathariba lan ase diplomacy amasung ceasefire ge lambial da langnaba haujik Indonesia gi Bali da pangthokliba G20 summit ta saruk yariba Prime Minister Narendra Modi na phongdokre Ukraine da shanti thamnaba Zelensky na proposal pukhatkre Ukraine da haujik sathariba lan ase ge waroisin puraktuna shanti thamnabagi matangda Ukraine gi President Volodymyr Zelensky na mahaki oiba proposal ama malem gi laiba ki lusingba singda pukhatkre Zelensky na pukhatkiba proposal sing adu radiation and nuclear safety food safety energy security Russia na fajan kiba prisoner sing amade deportee sing release tauba Ukraine gi territorial integrity gi damak UN Charter of Restoration sing ningthina implement tauba
यूक्रेन लेरिबा रशिया की लानमीसिंग विद्रो तौबा अमसुंग मखोइना चथरिबा का हेनबा थवोंगसिंग थिंगबा जस्टिस पुरक्पा लान पाखोक चाउथोखंदनबा अथिंगबा थंबा लान असि लोइसिनबा होनबा हाइबा वाफमसिंग याउरे जेलेंस्की की माइकेदगे जर्मनी अमसुंग फ्रांसना ब्रोकर ओइरगा रशिया अमसुंग यूक्रेन अनिगी मरक्ता शांति पुरक्नबा मिन्स्क की लाइन द पीस एग्रीमेंट साइन तौनबगी वाफम अदुदि यानिंगदबा फोंगदोखे यूक्रेन की लमगी एरिया द रशियन फोर्सिंग लैबा यारोइ हाइना फोंगदोखे यूक्रेन द रशियाना रेपरेशन पीनबगी मेकानिज्म अमा लिंगनबा रिजोल्यूशन अमा बोट लौनबदा इंडिया याउखिद्रे लांदा मांगता कया नंगलिबा यूक्रेन द रशियाना रिपरेशन पीनबगी मेकानिज्म अमा लिंगनबगी रिजोल्यूशन अमा यूएन जनरल असेंबली द बोट लौनबदा इंडिया याउखिद्रे थौरांग अदुगी लीगैलिटी की मतंग सिंगनबा उल्लदुना इंडियाना यूएन जनरल असेंबली द मदुगी बोट लौनबदा सरुक याखिदबने बोट अदुदा सरुक याखिद्रबा मतुंग निंगथौकाबा नुमिते इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुसिरा कंबोजना हाइकी मदुदे जनरल असेंबली की रिजोल्यूशन अमना असिगुम्बा प्रोसेस सथबदा लीगल वैलिडिटी लई नत्रगा लैते हाइबसे हौजिकसु सबचाना लेपा ngamdai टर्की द यूएस अमसुंग रशिया गे स्पाई शिपसिंग उनखरे रशिया ना यूक्रेन लांदाबा हौख्रबा मतुंगदा रशिया अमसुंग यूनाइटेड स्टेट की ऑफिशियल सिंगे मरक्ता ख्वाइदगी वांगबा थाकी पब्लिक मीटिंग ओइना टर्की गे कैपिटल अंकारादा इंटेलिजेंस शिप अनी की मीफम पांगथोखरे हाइरे इंटेलिजेंस शिप अनी उनबगी वाफम से रशिया अमसुंग यूएस की सरकार अनिमगना कंफर्म तौखे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA गे डायरेक्टर विलियम बर्न्स अमसुंग महाका फम्मानब रशिया गे फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SBR गे चीफ सर्गे निरिस्किन गे मरक्ता मीफम पांगथोकिबादु यूएस ना हौदोरकबदगी हाइना रशियन सरकार गे स्पोक्समैन दामित्री पेस्कोव ना फोंगदोखे महाकना मीटिंग अदुदा करी खनबनो हाइबदुदि फोंगदोखिदे वारी सानबदुदा विलियम बर्न्स ना मखल अमतगी यासिनबा पुरंगनबा होनखिदे यूएस ना मसागी लेंबा यादरबा फिरेप चेना पाइगने यूक्रेन याउदना यूक्रेन की मरमदा करीमता खनरोय हाइबा वाफमदा चेना लेपकनी हाइना व्हाइट हाउस ना थादोखिबा वारोल अमदा हाइखे CIA की चीफ ना रशिया की स्पाई चीफ ता पीखिबा पाउजेल अदुदि रशिया ना न्यूक्लियर खुलाई सिजनरकबा मतमदो ओइरकदबा फिबम मदु खंगनबनी हाइना वारोल अदुदा हाइखे रशिया ना मरम चादना फाजिलगा थमलिबा अमेरिकन सिटीजन सिंगी मतंगदसु ऑफिशियल सिंगना वा खनखि हाइना व्हाइट हाउस ना हाइखे टर्किश प्रेसिडेंसी की मीडिया अमसुंग कम्युनिकेशन की मकोक फारेतिन अल्तुनसु इंटेलिजेंस शिप अनीना न्यूक्लियर खुलाई सिजनरकबा याबगे फिबम अमसुंग मदुना इंटेलिजेंस सिक्योरिटी दा थ्रेट ओइरकदबा कयागी मतंगदा खनखि हाइना फोंगदोखे मथंग था फाउबदा यूक्रेन ना $7.8 बिलियन की मतेंग आशा तौरे रशिया गा अवाबा फिबमदा लान सोंगनरिबा यूक्रेन ना चही असे लोइबा फाउबदा मिरैबाक्तगी $7 बिलियन की तेंगबांग फंगनबा आशा तौरी हाइना फाइनेंस मिनिस्टर सेर्ही मार्सेंको ना फोंगदोखरे कैपिटल किपता पाउमिसिंगा वारी सानबदा मार्सेंको ना था असगी मनुंगदा इंटरनेशनल पार्टनरसिंगदगे $4 बिलियन 4.8 के मतेंग फंगनी हाइना यूक्रेन आशा तौरी अदुगा लेमहौरिबा दुना दिसंबर थादा फंगनी हाइना थाजै हाइना फोंगदोखे चही की अरोइबा था ओइरिबा दिसंबर असे महौसाना खर्चा ख्वाइदगी वांगबा अमसुंग था अमगे चांगचतगे खर हेलगा लाक्ले मरम अदुना अखोइना नवेंबर अमसुंग दिसंबर था असे चाइना मायोकनदनबा लानथोकपा ngamnaba ओइथोकपा याबा माइकै पुमनमक्ता येंगली हाइना मिनिस्टर ना हाइखे यूक्रेनियन सरकार ना फोंगदोकपा मतुंगिना बजेट डिफिसिट तारीबा कया कुपखनबगीदमक यूक्रेन था $1 बिलियन रोम दरकार ताई हाइरे चही सिगी फेब्रुआरी 23 दा रशिया ना यूक्रेन दा लांदाबा हौरखरबा मतुंगदा यूक्रेन ना इंटरनेशनल पार्टनर सिंगदगे $24 बिलियन 24.1 लोमगे तेंगबांग फंगख्रे हाइरे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागचरे।